Mwakumanani wonse mkwai kabidi mwaiseni wonse mkwai panstei kwena konse ko muri ntambila amashina yandi nine Mwelwa Steward panstei no kabidi pabushikubwelelo nde kabidi shanya sana okutatu sambilila Isambililo ili letila ubwikashi wa muntu kuntanshi atemwa destination of man. Amashiwe yakwalesa twalabelenga mu kutendeka atemwa Genesis chapter 1 verse 28. Genesis chapter 1 verse 28 amashiwe yakwalesa yalela ndokutila kabili lesa alipalile lesa alibapalile lesa atile kuli bene fyaleni fuleni kumaneni pesonde nokupanasha kabili mube na bukateka kuisabi jamuli bemba na kufyuni fyamulwelele na kufyamwe fyonse ifenda pesonde panshitaino kuchitwabala twapepa lesa twachefya kumulala wenu panshitei mushina la kwa Yesu Kristo yova lesa makanse tulelomba imo kuleka mwemfumu mwinga bakasambilisha mukalamba panshitei ukuleka mwemfumu lesa makanse amashu yonse umpekenye kulanda kubana benu kabili kubasha benu na kubantu benu mwemfumu panshitei shilekeni mwemfumu ngafikirisha kulingana no ufao bwenu tyanye ni mtima Yesu kuli bonse abale umfa ayamashu kuleka mwemfumu lesa makanse ingapone na amashui pamushiri usuma beni pakati kanshitei pakati kabaifwe kabili tendeke na baifwe no kupisha na baifwe ukupitira mushinira kwa Yesu Kristo mutashangolombela amen. Emkwai kabili pabushikubwelelo ngefo tulesambilila pali destination of man twalaesha ukulolekesha sana pakubala efolesa pakubala afterless abumba abantu kabili amumbika mu Eden atemwa introduction fe ukulingana nefolesa umwini akwatile plan ya muntu ukufuma fe palma yakumubumba kabili twalaesha sana ukulolekesha bushe ncende olesa amumbikile mu muntu kuikala bushe achili aleikala muna pabushikubwelelo bushe efolesa abumbile atemwa efolesa abumbile ncende amumbikile bushe emwaleikadilila pabushikubwelelo kabili palma ya ifi twalalolekesha nga chakuchilati bushe nikwisa aleikala and then nisha alengo kuchilati ekale kunche ndoko talingiro kuikala twalalolesha kabili nechilangiriro chimo kuba nesu abena Israel ukulingana nefyo lesa abalaile pamulandi na destination yo lesa ababikileko kabili palma ya ifi twalaesha nomba ukuyipekanya efyo muntu onse muntu ukufuma fe kutendeka atemo kufika na panshitopo chalo chikapwila ukufuma pali insta pali yonse insta ofe omuntu alingilo kuipekanya kulingana na destination olesa ambikapo and then twisa tuyipusheko neli pusho limola kabili bushe nikwisa eko ndikala bushe na ndikala muri destination olesa ambikilemo atemo nalitendeka destination ukuya kuwikashi atemo urwendo kwa kuyako ndingilo kuikala kanshi twalaipishana kalimo ili pusho lapa kulekelesha yo nomba twalaisha ukusambilishanya kanshi ngefyo panshitei atemo apo bushikubwelelo tulelekesha sana pafyo nomba afterlesa amugumba umuntu amubika mu Eden ngifo twachibelenga amashu yakwalesa yalela ndokutira palma lesa abumba umuntu amubikile mu ibala la Eden mu ibala la Eden ali mpele ubutungulu shikabiri kubo bukateka bwafintu fyonse mukatikachire chalo atema mukatikaire ncende kanshi lesa mukubumba umuntu amubumba kabiri amubika mu Eden muri mu Eden amolesa ayebere umuntu kutirati muri ncende omukafyalila abana and then ngabafyala bonse abantu elomba mukasalangane pantu ncende olesa abikiremo umuntu kabiri abe okutati fyaleni fuleni kabiri salanganeni isonde lyonse muisushe nesonde lyonse kanshi pali inshitanomba turemo napo kutirati lesa abumba uyu muntu kabiri amubika muri ncende palma yakumbika muri ncende ole uyu muntu alingile ukufulila mo kabiri ukufyalila abantu bonse na ifobele bonse eyalingile origin Yesu ukutendekela mu jamwine mu Eden ukufika fena pali inshita na konse ko tulingile okuya nomba eyali plan ya muntu yakwalesa kupela Adam and then palma ya ichi uyu Adam turemo namo kutirati
tafikirishe kulingana nefe lesa amubikire pantu palira nshita ampele fena kalimu ifunde limo ila kana ya kuchisabo chintu ampele ichi ali mukatikaire ncende pakati kebala nomba pamulandu wakana akwata ichumfuila akwata okumfuila omulwani tule muno kuti ati uyu Adamu na Evi mukatikaire ncende omulesa ali bali kweto kulufya ncende ichakubaila putule munapo kuti ati uyu Adamu ilo aleikala muri ile ncende relationship yakwe na lesa yalife iyayana umuntu uyu balendela pamuna lesa na lesa ale kwata okubatandalila bantu pabushukubumo ilo aba bantu bakwata okubembuka lesa ali paleme kuli bena nokubebo kuti ati Adamu ulikwi lero uyu muntu asukwe kuti ati ndikunze okondi akwata ukwasuka buno bwino ili pusho atemwa ifo akwata okumwipisha lesa kashitire munamo kuti ati relationship yo lesa akwete na uli omuntu akwata okulufyanya relationship yafumapo buli senge ubo ali pali lesa n'omuntu bwakwata okufumapo kanshi pali ichituresa po kuti ati ilo balaikala muri yamu Eden lesa n'omuntu bale umfwana kabili umuntu ali kwete ubutungulushi ubukalamba pakati kachino chalo ichale imana pokuti ati ale imana kofena kalimolesa wafintu fyonse ngula ali fe umwine wabutungulushi bwafintu fyonse fyabano pachano nomba pamulandu wacho umuntu akwata okufuma kulilesa pano amfila kuli satana kasebanya umukashana latimwa umukashi wakwe ada Evi akwata okumfila kunsoka ilenso kalankwe bakwata okuliya kisabo chabalenga relationship yali pakati kabo yakwata okuluba and then panama yakulufya ububuli senge pali lesa na umuntu furemu namo kutira ati lesa abafumishe kunsebala panama yakubafumisha kunsebala turemo namo kutira tinomba lesa plan ya ababikire muri amuncende atemwa ofa abebelo kutira ati muri incende ombaka fyalile olo bakasalanga ne chalo chonzo bakatendekele life turemo no kutira bakwata okulufya destiny yawo atemwa place mo lesa ababikiremo bakwata okuyilufya pali insta bakwata okusalanganina ku chalo bafuma garden of Eden bafi outside of Eden amashu ya kwalesa ngaturebelenga muri Genesis chapter 5 verse 3 turamunamo kutirati uyu muntu nomba Adamu akwete abana muchimpasho chakwe emu akwatire abana pesonde and then abana abakwatire outside the garden of Eden kashitira munamo kutirati abantu nomba bakwata ukurufye ncende iyo lesa ababikilemo and then bayashalina na futi abantu kuncende kumbi ekonomba batendekela life ishali plan yakwalesa pari chitire munamo kutirati umuntu nomba akabindi akwata okufyalirwa mukupalafi Adamu mukubelenga twachibelenga kutirati lesa amumbile muchata chakwe lesa mupashi and then ule mpashi wali pakati kakwe au bikile mukatika kwa Adamu na Evi umuntu abantu bali kwete uyu mupashi nomba panuma yakufwa atemwa panuma yakudye kisabo bakwete okufwa imfa yakumupashi ule mpashi bakwate okutalus palida nshita bakwate okulufya so umuntu wanu afyala akwatira abana muchimpasho chakwe kuli mumubiri ndife tufyalwa abapala Adamu fe tufyalwa bonse okufuma kumusala kwa Adamu twapala fe muchata chamufyashi wa Yesu Adamu okufuma fe mukufyalwa kwa Yesu kanshi pali inshitanomba turemo nampo kutirati umuntu nakwata ukulufya destination yakwe pali ichi turemo nampo kutirati abantu bonse muchalo abengi abatekwa na satana kasebanya abayikalirira mu maka yakwa satana kasebanya panturamo namo kutira lesa apele ubutungulushi kabiri apele amaka muri fyonse fyapano pachalo kumuntu nomo pano uyu Adamu akwate okubembuka satana abula yonse dominion yo lesa apele Adamu akwate okwikwata meaning yonse amaka yakwe Adamu yabalomba kuri Satan so turemo namo kutirati pali insta nomba satana nakwata amaka pabantu bonse abashaba muri lesa abantu bonse abashata tekela lesa le satana kasebanya ekwate kubatungulula
palichi tulemulamba kutira ati abantu umuntu instead of ale tontonkanya fe ngekala kuntashi tatontonganye umuntu abafe stagnant abafe palira nefe life yo alife aleikala umpano pene pachalo alife comfortable, which is not good. Takwetina emu yawikashi wakwe kuntashi shofaringiro kuikala wish after amayezi akekala shani wish after this life wishoule muntu akekala shani. Muri chituna munamba kutira ati umuntu takwata kuipekanya buno bwino pamulando ako kute satana kasebanya ewa kwata amaka kabiri ewa wula ubutungulushi pali inshite ewule kwata kuba controla abantu kanshi pamulando wakulufya ncende satana kasebanya awula dominion na amaka yonse always apere Adamu akwata kuyabula and tulemulamba kutira ati lesa nomba alefwa nomba fo emba ainga pala mikaba bantu bonse abaluba ukufuma muchate chakwe kabilu abalufya destination yabo ukubalufya ukuleka bengabwelela mu chate chakwe atema mu destination eyo lesa ababikiremu.